malo se šalim. Potrebno današnji epizod ću vam pokazati kako da napravite jednu ekstremnu zamku, mislim ne kako da napravite, samo da vidite kako izgleda ta zamka. U sljedećem epizodu ću vam pokazati kako to da napravite. Evo vidite, na primjer, želim neko da vam provali kuću, da vam uđe u kuću. Ja sam sad napravio nešto malo, ali to možete koristiti na serverima, da kupite to sve što vam treba materijali. Ja ću vam samo pokazati koji vam materijali sad trebaju. Znači, treba će vam redstone, redstone repeater, redstone repeater, sticky piston, neki koji je bio blok, ali ja sam koristio zemlju, mislim da bi bolje bilo i vi to uzmete, možda vam neće raditi, polugu i što još treba, sad samo setim i treba ništa više, to vam treba. E sad, prvo, vidite ovdje kako to sve izgleda, sad ću ovo srušiti da vam pokažem. Evo, to je sve uparno. Znači vidite kako to sve izgleda. Znači zamka je vrh. E vidite sad, neko želi da vam provali u kuću. Znači, vi samo ako vam je ovako ispred vrati, a vi sad zamislite da je ispred vrati, da su nam vrata zatvorena, ja moram da ih otvorim da bi vi vidjeli i evo neko da nam prođe, samo ovo otvorite, on pada dole, znači on bi 100% umro. Sad da vam pokažem šta sam ja uradio, on tu, kada umre tu, sad ću vam pokazati šta sam ja uradio. Ja, pošto je on tu umro, evo šta sam ja napravio, ja sam napravio jedan prolaz, vidim, mislim vidite, i dole je, napravio sam kao neki hodnik i tu je hodnik za njegove iteme gdje je on umro, evo sad ćete da vidite. Evo, ovdje je on umro, evo gore je rupa i ja tu dođem, pokupim njegove iteme i uživam. Evo sad ću vidjeti na game mode 0, da li ću ja da umrem. Ali 100% hoću. Evo game mode 0. Znači, neko vam provali kuću. Evo ja sam sada i koji će da provali, neko mi to otvori. I evo, zakucam se tu, umrem. Evo odmah idemo game mode 1. Znači evo mi ga ovdje. I evo sad će vidjeti da su tu moji itemi. Ja ovo nisam probala da li su tu moji itemi, mislim da jesu. Evo sam na to tačno odmerio. 100% da, što prije sam vidio. I evo ga, tu su svi moji itemi, samo vi to morate brže vratiti da vam ne nestanu. Evo vidite kako je to, znači odmah sam pokupio njegove iteme i ništa, onda ponovo on tu kad umre, samo uzmem iteme, zatvorim. Eto, znači ovo je zatvoreno, ovo je kao neki ukras, da ono, znate, stepenice, znate, ono moderno, i da koji on tu padne. I to bi to se tiče ove epizode, hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!